ubwo Paul yinjiraga mu dini ry'Abanasara aje kwangiza idini ry'Abanasara, ni nabyo Abdullah ibn Saba yakoreye Abayisilamu kugira ngo yangize Ubuisilamu bwabo. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati fillah, uhayikum bitahiyatil mu'minin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nongeye kubanza izina ry'Imana kuko nta kindi nshobora gukora ntabanje izina ry'Imana. Ibikorwa byose umuntu atangiye atabanjije izina ry'Imana mu by'ukuri nta mugisha biba bifite. Bityo ndahamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah, nkanahamya ko Muhammad ari intumwa ye akaba n'umugaragu wayo. Bagaragu b'Uwiteka, dusabire intumwa yacu Mana muhundagazeho amahoro, umugisha we nabo mu rugo rwe n'abasahaba be n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Bagaragu b'Uwiteka, uyu ni wa mwanya dukomeje gusobanura Kitabul Wasitiyya, igitabo cya Ibn Taymiyyah cyasobanuwe kandi kigasubirwamo gikorerwa muraja na taqiq n'umuvandimwe wacu umumenyi Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, Imana imugire impuhwe. Ejo twari twamaze kubona Tawhidi al-Uluhiyya. Tawhidi al-Uluhiyya twasanze yuko ari uguharira Imana ibikorwa bijyanye n'amasengesho, ibindi byose bisengwa bitari Imana umuntu akabireka. Kandi twasanze yuko kuko gusenga cyangwa se ibada mabuniyun ala qismayn azimayn. Twabonye ko ibada yubakiye ku bintu bibiri, ari byo gusenga Imana yikunze, al-mahabba wa ta'zim, ndetse no gukuza Imana. Gukunda Imana no gukora ibyo yagutegetse ukabikorana urukundo, ushaka impuhwe z'Uwiteka n'ingororano zayo, ndetse ukanareka iby'Imana yakubujije kubera kuyikuza no gutinya ibihano byayo. Twanabonye kandi ko ushaka Imana, ukunda Imana haranira kwigana, ndetse kandi twanasanze yuko umuntu utinya ibihano by'Uwiteka aba akuza Imana, kubera yuko bimuha guca bugufi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo uca bugufi kubera Imana, Imana iramuzamura. Twanabonye yuko hari abakubaza bati none ufite dalili yuko Imana ari ikwiye gusengwa yonyine gusa. Twabonye dalili nyinshi, muri zo twabonye dalili igira iti wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhihi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nta ntumwa nimwe twohereje imbere yawe Muhammad sallallahu alaihi wasallam uretse yuko twayihishuriraga tuti nta yindi Mana ikwiriye gusengwa uretse ngewe, ngaho ni mungaragire. Nta nubwo ari iyo aya gusa twabonye n'indi aya ivuga iti shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi. Imana ubwayo yahamije ko ariyo ikwiye gusengwa, nta yindi Mana ikwiye gusengwa uretse yo, ndetse n'abamarayika barabihamya, n'abamenyi nabo barabyemera bakabihamya, bakemera ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Ariko hari abafite shubuha bakakubaza bati wakubwira ati ko Imana ubwayo yavuze ko ari izindi Mana zisengwa, mwebwe gusenga Imana imwe mubikura hehe? Igisubizo turamusubiza tuti hadihi shahadatul haqi. Turamusubiza tuti iyi shahada ni ukuri. Ukuguhamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa ni uguhamya kukuri. Umuntu aramutakubaje ati mubihamya gute, mubishimangira, mubyemeza gute kandi Imana igaragaza ko hari n'izindi Mana zitariyo? Urugero, Imana iravuga iti wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Iyi aya ni aya 88 muri surati Al-Qasas. Nanone ikongera ikavuga iti wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi. Iyi nayo ni aya 117 muri surati Al-Mu'minun. Wa mithlu qawluhu, nanone Imana ikongera ikavuga itanga urugero igira iti fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay. Iyi nayo ni aya 101 muri surati Hud. Nanone urugero ni ijambo rya Ibrahim rigira riti aifkan alihatan dunallahi turidun. Iyi ni aya iboneka muri surati As-Safat aya ya 86. Umuntu aguhaye ingero zigaragaza ko hari izindi Mana Imana ivuga ko ziriho, Imana ikahamya ko hari izindi Mana zisengwa, mwebwe mukura he
kubwira abantu ngo basenga Imana imwe gusa. Igisubizo ni uko ugusenga ikindi kitari Imana, uko gusenga no gusenga kw'ikinyoma, nta kindi uretse ko ari inyito gusa, nta kindi uretse ko ari inyito gusa. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nta kindi biri uretse ko ari inyito mwabyise mwebwe n'abakurambere banyu, kandi Imana ntigeze ibizanira ibahera uburenganzira. Imana iravuga iti muramenye ntimuzasenga Imana muyibangikanya n'izindi mana, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, muramenye ntimuzabangikanya Imana ngo muyisengane n'ibindi bigirwamana. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, uzabangikanya Imana akayisengana n'ikindi kintu, uwo nguwo nta buruhana azaba afite mu gusenga ibyo bigirwamana, nta kimenyetso azaba afite, nta rwitwazo azaba afite mu kubangikanya Imana. Fama aghnat anhum alihatuhum lati yad'una min dunillahi min shay, kandi ibyo basenga mu cyimbo cy'Imana nta nicyo bizabamarira, ntacyo bizabungura. Bityo ugusenga ikindi kintu kitari Imana, uko gusenga ni ikinyoma. Usenga atyo asenga Imana y'ikinyoma, ntabwo ari Imana y'ukuri. Fashahadatul haqi, ugusenga Imana k'ukuri ni ugusenga Imana imwe itabangikanywa. Imana muri surati Luqman aya 30 iratubwira iti dhalika bi anna Allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Ibyo ni ukugaragaza ko mu by'ukuri Imana ari yo kuri, Imana niyo ikwiye gusengwa mu by'ukuri. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, kandi ibyo basenga mu cyimbo cyayo, ibyo babangikanya Imana ni batil, ni impfabusa, ni ikinyoma, ibihimbano. Wa hadhani naw'an la yajhaduhuma wa la yankiruhuma ahadu min ahli al-qiblati al-muntasibina ila al-islam lianna Allah ta'ala muwahhidu bir-rububiyyah wal-uluhiyyah. Ibi bice bibiri tumaze kubona bya tawhid ar-rububiyyah na tawhid al-uluhiyyah. Ibice bibiri mu bice bya tawhidi, nta numwe mu bantu basenga berekeye qibla, bene qibla, nta numwe muri bo uhakana ibice byombi bya tawhid al-rububiyyah na tawhid al-uluhiyyah. Ibice ntawe bihakana mu bantu basenga berekeye qibla abayisilamu, nta muislamu ihakana, kubera yuko mu by'ukuri Allah usumba byose niwe wenyine wihariye gusengwa, niwe wenyine wihariye kurema, ubwami, kugenga, gusengwa. Iyo tuvuga Rafida tuba tuvuga abahakanye khilafa ya Abi Bakr na Umar na Uthman, ahubwo bakemeza ko khilafa nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad nta wundi yari ikwiriye uretse Ali n'abamukomoka. Abane babona ko hari ibindi bikwiye gusengwa mu biremwa, nk'igihe Ali amaze kubona abantu bashakaga kumwita ko ari we khalifa, barakabije ndetse bagera naho bamwita Imana. Bwako yababwiye ati nimwicuze, banga kwicuza, aravuga bati muncanire umuriro mbahane mbajugunye mu muriro. Barangije batsimbarara ku myemerere yabo bamwita Imana, bavuga ati n'ubundi nta nuhanisha ibihano by'umuretse ko abari Imana, bamwita Imana. Abaghulatu Rafida bavuga ko Ali ari Imana, kama sana'a za'imuhum Abdullah ibn Saba. Iyi myemerere bayikomora ku muyobozi wabo Abdullah ibn Saba, حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له أنت الله حقا. عبد الله بن سبا yaje kuri Ali, Imana imwishimire, aramubwira ati anta Allahu haqqan, mu by'ukuri wowe uri Imana y'ukuri. Lakin Abdullah ibn Saba asluhu yahudi, uyu Abdullah ibn Saba inkomoko ye ni umuyahudi. Dakhala fi din al-Islam, yinjiye mu dini y'Islam bid'awa tashayyu'i li ali al-bayt, avuga yuko ashyigikiye al-bayt. Uku kuza k'umuyisilamu kwe kwari kugamije gusenya ubuyisilamu, gusenyera abayisilamu idini ryabo. Yaje kuba umuyisilamu, yari umuyahudi, aza kumuyisilamu nta kindi kimuzanye, ahubwo ari ugusenyera abayisilamu idini ryabo. Ibi ni ibyavuzwe na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Imana imugire impuhwe. Ibiri mu gitabo Sharh Sunnah cya Al-Lakai,
yabikuye kuri Sha'abi, naho Sheikhul Islam ibi yabivuze mu gitabo cye cyitwa Minhaj Sunnah. Sheikhul Islam aravuga ngo inna hadha sana kama sana Boris, ibyo yakoze bimeze nk'ibyo Paul yakoreye abakirisitu. Inna hadha sana mithlu ma sana Boris hina dakhala fi dini Nasara, ubwo Paul yinjiraga mu dini ry'Abanasara aje kwangiza idini ry'Abanasara, ni nabyo Abdullah ibn Saba yakoreye Abayisilamu kugira ngo yangize Ubuisilamu bwabo. Uyu Abdullah ibn Saba rero n'abamukurikiye bafashe Aliyu nk'Imana, bamugira Imana. Ariko ibi ngibi binyuranye nuko Aliyu yemeraga, kubera yuko rimwe na rimwe ari kuri mimbari Kufa yatangaga inyigisho akavuga ati khayru hadhihi al-umma ba'da nabiha Abu Bakar thumma Umar. Ali atanga khutba kuri mimbari ya Kufa, haraho yageze aravuga ati khayru hadhihi al-umma ba'da nabiha, umwiza w'iyi umma nyuma y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abi Bakari hanyuma Umar. Ibi ni ibyigishijwe na Ali, abivugira kuri mimbari Kufa. Hanyuma bariya barafidha banze kwemera khilafa ya Abi Bakari na Umar, bakanagera naho barenga aho ngaho bagafata Ali bakamugira Imana, bayowe na Abdullah ibn Sabai al-Yahudi alladhi dakhala fi al-Islam wa abtana yahudiyatahu wa adhala al-Islam. Uyu muyahudi Abdullah ibn Sabai winjiye mu Islamu agahisha ubuyahudi, akigaragaza mu ishusho y'umuyisilamu, akazana fitna kugira ngo yangize Ubuisilamu. Ntaho ataniye na Paul winjiye mu dini ry'Abanasara akabangiriza idini ryabo. Yazanye imyumvire yo kumva yuko Ali ariwe wari ukwiriye kuba khalifa bada nabiha. Nyamara Ali radiyallahu anhu aramunyomoza kuri mimbari Kufa, abwira imbaga ari kuri mimbari, arabwira ati khayru hadhihi al-umma ba'da nabiha Abi Bakar thumma Umar. Abwira imbaga y'abantu ati umwiza muri iyi umma nyuma y'intumwa yayo ni Abi Bakari hanyuma Umar. Athbata al-afdaliyya min ghayrihi min al-bashar, yashimangiye ko hari abandi beza kumuruta nyuma y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agashimangira ko Abi Bakari ari mwiza kurusha Ali, agashimangira ko Umar ari mwiza kurusha Ali. Ni gute noneho Ali yahindukira kiyita Imana? Ntibibaho. Ali ntabwo yigeraga yizamura ngo yimve ko ari igitangaza kurenza abasahaba bagenzi be. Aravuga ati afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiha Abi Bakar thumma Umar, ati umwiza muri iyi umma nyuma y'intumwa yayo ni Abi Bakari hanyuma akurikizaho Umar. Ni gute yahindukira akavuga ko ari ilaha? Hanyuma uyu Abdullah ibn Saba arazamubwira ati ya Ali anta Allahu haqqan, amubwira ati mu byuko uri Imana. Ali bimaze kumurenga, falamma ra'aytu anna al-amra amra munkaran ajajtu nari wa da'awtukum bulan, maze kubona yuko birenze nategetse ko bacana umuriro hanyuma bakabatwikira muri uwo muriro, kubera yuko banze kwemera Imana, ahubwo bahamya ko hari undi ukwiriye gusengwa utari Imana mu biremwa. Ali ati falamma ra'aytu al-amra amra munkara, maze kubona ko birenze ajajtu nani wa da'awtukum bulan, nahamagaje abantu kunshakira ibiti nkacana umuriro hanyuma nkabajugunyamo, kubera yuko bariya bantu nta kindi bari bakwiriye guhanishwa uretse. Hari inkuru zivuga yuko Abdullah ibn Sabai haraba yarahunze ariruka ntiyamubona, ariko al-muhimu annahu ahraka Sabaiya, nuko yoretse bariya abantu atba Abdullah ibn Sabai, yoretse bariya abantu bakurikiye Abdullah ibn Sabai abatwikisha umuriro, barenze imipaka bajyana aho bita Ali radiyallahu anhu ko ari Imana. Iyi hadithi ivuga khayru hadhihi al-umma ba'da nabiha Abu Bakar thumma Umar. Inkuru ivuga ko nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam umwiza muri iyi umma ari Abu Bakar hanyuma Umar. Inkomoko yayo tisaga muri Sahih al-Bukhari. Kabali hadithi ya Muhammad ibn Hanafiya aho yabajije ise ati ninde mwiza nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aravuga ati ni Abi Bakari, hanyuma aravuga ati aramubaza ati nyuma ya Abi Bakari ninde mwiza, aramubwira ngo ni Umar.
nanone iyi hadithi yakiriwe na Imam Ahmad muri al-Musnad wa fi fadail as-sahaba wa ibn Abi Asim fi sunnah wa ibn Majah an Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Muri hadithi ivuga yuko yakomotse kuri Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Mu gusoza ibice byombi tauhid ar-rububiyya na tauhid al-uluhiyya turavuga ko nta bantu bigeze bahakana ibice byombi aribyo tauhid ar-rububiyya na tauhid al-uluhiyya, nubwo hari bamwe min ahli bid'ah twabonye nka ar-rafida babona yuko hari undi muntu ukwiye kuba yasengwa mu biremwa by'Imana mu bantu, ariko abenshi nta bigeze bahakana iyi tauhid ar-rububiyya na tauhid al-uluhiyya. Muri tauhid ar-rububiyya twabonye ko al-falasifa wa filozofe nibo bahakana tauhid ar-rububiyya, ariko nubwo babihakana imitima yabo kibashinza. Naho muri iki gice cya tauhid al-uluhiyya twabonye yuko Abdullah ibn Sabai n'abamukurikiye abo nibo bazamuye ari barakabya bagera naho bamwita ko ari Imana. Arafidha twabonye yuko bisobanura abanga imama ya Abi Bakari na Umar, ahubwo bakavuga yuko ari yari warukwiye kuba khalifa nyuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba rero bakabije kuri Ali ni nabo bamugize Imana. Abo bose ni ashabul bid'ah na abanyabihimbano. Mu byukuri murabona yuko guhimba mu dini bizana ingaruka. Ibice byombi bya tauhid ar-rububiyya na tauhid al-uluhiyya nta bantu benshi bigeze babigiraho niza ngo babigireho rwasera cyangwa se byacitse. Kereka igice cya gatatu tuzarebera hamwe aricyo tauhid al-asma'i wa sifat, kwemera amazina y'Imana n'ibisingizo byayo. Aha niho tuzasanga udutsiko twinshi twagiye tugira uburyo twemera, tukazabisobanura inshallah mu isomo ryacu rizaza.